laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum ɓe naatude ɓe ɗon numéro privé. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ɗon nande la? Ɗo ɓen nande ono. Awa on jarama. Na laaton? Jam tum. Min ko question goto mi mari ɗo. Naam, Hausa jentiɗo sallah. Awa, salamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Awa, min question on no yowodiri e mawdu on hande ko ɓe innata kon wo jombetake e jombente. Est ce que ko gonga ka ko bida tun non? Aray ɗum ɗon ko ɓe innata aray ko yowodiri e woɗaji. Aray ɓe innayno o ton ko innete woɗaji. Ilgol ɗum ɗo wattake ɗum ɗo wattake. Kono haray jola e bindi tawata ko nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam no mi inniri noon ko kamɓe hanɗen iwtirde ɓaawo mum rasidin aray ala hay nokku kaɓe inni wondema jombatake e jombente. Aray sen daari ɗum ɗon ko tawata ko woɗaji ɓe wowlata tun tawata ɓe alana dalil hay hunde. Donc haray ñande jombete ñande on tifala jombude o jombete ko waɗi noon jombente ko wona jombente fof ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi lebbi ɗin fof ko inni ko lebbi 12 no e nder majji nayiji tawata ko hormanteɗi ɗiya kadi aray ko lebbi ɗi o tagi no mo ɓurdi ɗi noon lebbi ɗin nduɗo lewru noon hino jeeya e ɗiyo ɓurni ɗin aray goɗɗo inni ɗin ɗon lewru jombatake aray wandaka hamdo ka ala hay nokku ka o tippi e morde e sunnanelaɗo ma ɗum e morde e deftere Allah nden subhanahu wa ta'ala. Aray sen daari en innata ñalande innande jombatake nden exemple sen daari aduna on fewndo ɗo aduna on no janɗi enen iɗen humpiti ko woni e feƴƴude kon e aduna on si innama ɗo exemple alkamisa jombatake ma e tenen jombatake ma nde ñalanɗo jombatake wonata e nder aduna on fof tawata nde ñande hay goto jombali. Wayi enen aray ɗen humpiti ko e feƴƴude kon aray ko aadaji tun tawata Allah subhanahu wa ta'ala addali e mum ellaji ma ɗum nelaɗo makko on sallallahu alaihi wa sallam. Aray ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi lebbi ɗin fof ñalaɗe ɗin fof tagi yimɓe ɓen fof aray fof mum e hino waɗe hino moƴƴi kadi no jombe e jombente. Haza wallah. On jarama. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sami uditande kiɓɓen ɗon. Awa inchallah. Assalamu alaikum ɓe numéro mum sakkitori ko 9308. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. On jarama. Nala ton? Yandu nala ton. Alhamdulillah usaye no jentiɗo. Awa min question ko mari ɗo kon ko fi o bayana feƴƴuɗo semaine passé ko on naɗa mi wata jenditirade mo. Ok fi semaine passé bayana on o waɗoyte ka YouTube kono tumaɓe waɗoyimo ka YouTube ni taho o à partir de janggo inchallah haray son yeey ka YouTube ka YouTube lawol kisal windo lawol kisal ka YouTube on say on daaray ɗon haray on yiyay ɗon bayana on haray no windi fi wote à partir de wote windimo. Ok on question an ɗimmo on ko wona ni jogi wonɗo Belgique haray ko numéro hombo on tigui wata compose de fi jentagol bayana on kadi mi faala ko 09 32 42 917 si on composé ɗum ɗon waɗa code on waɗe 09324 2917 2917 yeah. Okay. Haray code on ɗon waɗon 75 80 10 waɗon kaare hunku. On jarama lokkum baraji ɗen. Amina ya rabbi. Gorkon no huti ɓengu mum hara ɓengu makko no andi kañum ala haylade gorko no hara no waɗi wasi mo haylade o gerigereteɗi fof fi hara yo modi makko hoolomo kono hara gorkon ala hoolade wo ko honɗum ñawore ɗum ɗon. Tayib haray tigiri ɗum noon on wondema haray fi on tigi hoolaki ɓeygu mum
ma ɗum haray ɓen makko ino haylade aray no woodi toon tigiri nawnare nden arayno toon kono won nawnare nden aray sonnaɓen ko yamira koye wonu ka cuuɗi tawi noon ɗum ɗon woopi tun ellaji ɗin aray aray hutagol ngol hutodiral ma ɗum angal holodiral aray soray e mum fi hon ɗum ɓe lundike taho sariya waɗa ɗon sariya islam on e mum aray si tawi wano ene wonɓe occidental haray rewɓe ɓen golloyay worɓe ɓen golloyay worɓe ɓen e rewɓe ɓen fof hino fota haray confiance ji ɗin yani haray mankay fi hon ɗum ko waɗi noon haray ɓe lundike déjà sariya islam o haray sariya islam on ko inni ko gorko on hani yaade ɗaɓɓoya adda sonnaji on wawa hutorde ka suudu donc haray si tawi tun ella waɗi e mum haray yo ɓen tigi ndaari to honɗum woni ella on haray ella on ko immorde e maɓɓe fi honɗum woni ella on ko par ce que haray ɓe lundike sariya islam on ka lundiɗale sariya islam on wo a yiyay talla lakke mum on kisan donc haray ino toon hada wallahu taala alam haray dewgal ngalle si hoɗodira ala e mum haray fuɗɗike bonde tigiri haray jombindirɓe ɓen inchallah no hani hoolondirde fi yoɓe wawu kontinde dewgal ngal ɓe teddodira hakkundeji maɓɓe hara kadi on tigi mo hoolaki noon hoore mum kadi ko kara han hoolorta goɗɗo donc haray no metti fi haray tigiri on ɗon andi komo newolde kon inchallah eɓe ndaari to kon ɗum ɓe lundi e sariya islam on ɓe arta ɓe wattita no wonirno noon inchallah hada wallahu taala alam jaram assalamu aleykum oustaz mi faala landade ɗon question goto awa bisimillah mi faala andude neɗɗo si woni hara fewndo o wonno paykum seeɗa hara o juulatano waɓutuji ɗin no normal joni noon o wonimo ko ɓaaw helli faama o andi erreur ji makko ɗin joni haray ko honno yoɓitirta ɗen juldeje makko feƴƴude mi landike woɓɓe ɓe innilan wo waɓutuji feƴƴuɗi ɗin ko darɗe ɗiɗi yoɓirte kono min yomi landito kadi naam ara on tigi juulatano yani jon noon o andi hara fewno noon ti paykum seeɗa way so inni paykum seeɗa wano duuɓi jeelu wono fewndo on tigi wanno duuɓi 17 jeetati ha jeenayi ha wono ɗin ɗon gasi on tuma hari ko ma wakirɗon noon hari on tuma o helli faama tigi nam hari waktuji ɗin waɗɗike mo nam aray no ɓen ɗon karama koɓe makiri noon aray no wawi yoɓitude haray noon woodi innirɓe noon koma on tigi yoɓita haray noon yoɓitugol ngol on tigi tigiri on karama koɓe ngo ɓuuri yaarude e mum ko wondema on tigi ka juuli waktu o exemple son juuli fana ɓeydi toon ɗon naafiilo yani naafon ɗon moƴƴa yani julde nde juuluɗon o naafon ɗon moƴƴa ɓeydi toon darɗe buy e mum woɓɓe kadi no indi wondema son juuli fana olie ɗon juula fana gooto juulon ɗon kadi fana kadi hayso fana gooto kadi wona yani remplacir ɗo goɗɗo goo e fanaji ɗi accayno ɗon ɗum andasi ɗon faami on exemple ɗon mi faami waɓutu kala mo juuluɗa yoɓitana on ɗon sa juuli fana yoɓita fana sa juuli alamsara yoɓita alamsara waɗira noon ha ka subaka naam aɗa woɓɓe kadi no yaari noon no tigiri on komi innata damari on tigiri on hari ko woopugol Allah o woni joni noon ino jeeya e sartiji tuububuye on wondema haray koyo on tigi nincu ko wonno e wadde kon o anni yo kadi o wattata sugo ɗum hande kadi waktu heewɗo o ko ma o juulamo
o juula mo kadi on time e leere mo juulete on non ani haray ɓen ko menata ɗon ko yon tigi e juulu waktuuji mum fewndiɗi ɗin amma ko ɓeydi kon o ɓeydita ko wiyete ko naafiloji o hebbinora juulugol jemma toro Allah subahanahu wa taala wannan julde yoɓitugo julde arani ka islam wondema ko ni julde nden yoɓitirte waɗi noon julde kanko annda ko on time ko leere julde ngol tigi mi faami aray tigi ɗon ko Allah subahanahu wa taala ɓuri anndugo kono haray ko ɗum ɗon mi jogitiɗo kam ɗo haray karama ko ɓe no ga inchallah so tawi ɓe naati ɓe wawi laɓɓinango ɓuri ni kono haray ko ɗum ɗon min kadi mi yi yer komi yurni ko awa oustaz on jaram buyal barka Allah windu baraji ɗi amin ya rab Allah winda hen to assalamu aleykum min udditani woɓɓe kadi ɗo inneteɓe Aïcha assalamu aleykum assalamu aleykum ɓe natirɓe email Aïcha assalamu aleykum waleykum salam nam usaye no jenti on ɗon hello nam usaye no jenti ɗon okay miɗo jogi fulata ko naboy laaɓi miɗo jogi lande ɗiɗi goto ko hari mi andani hay fof yes and mi jogi ɓiɓɓe am ɓen ɓe jogi inde l'islam kono kadi ɓe jogi inde ni inde portoɓe kono cukal jannuɗo on min noddire mo inde porto on kono fanduɗon on ɓay har mi andi ko inde l'islam nde min noddirta mo joni noon ko honno mi wawi ɗum waɗirde mi anda min nin si moƴƴa noon ok so aray ɗo inde porto aray woni inde islam e inde porto aray ko inde ɗiɗi woodi ko inde julɗo e inde keefeero ok min ni aray fi ko yowiti e inde ɗen haray ko inde ɗiɗi par ce que ko yimɓe ɗiɗo woni ka aduna ɗo ko julɗo ma ɗum keefeero ko ɓeɗo ɗiɗo tu woodi ɗo jokkuɗo islam o ko julɗo lundiɗo islam o kala dina ko jokki noon siɗo ara ko honɗum nde si wona tun islam haray ko o keefeero donc haray joni noon si tawi ɗon jogii no inni ɗon noon inde ɓiɓɓe mon ɓen ɗon mbaɗani ɓe inde julɗo kañuma e inde keefeero joni noon on nimfiti fi ɗum ɗon haray ko haano ɗon wadde ɗon wawi changude inde makko nden wawi changude inde makko nden inde jonnuɗon mo nden tawata na inde julɗo wattanon mo inde julɗo mi anda ko e leydi honndi won ɗon kono haray wano menen kam e woni ga on tino wawi changude mum nden on tino wawi changude inde mum nden hara kadi ko legal hara change inde mum nden ka kaydiji change kadi changena yeeto yimɓe ɓen kadi joni aray inde makko ɗen ko ni donc haray no woni legal wano kam e woni ga donc haray si tawi ka kaydiji haray wonata legal ko wonɗon ɗon haray ɗon wawi yeetagol julɓe luttuɓe ɓen haray oɗo wonani o innete hande kadi ko ni o innete ko ɗo woni inde makko nden tigiri haray ko waɗi noon haray suɓanagol ɓiɓɓe men ɓen inde moƴƴere ko ɗum ɓuri moƴƴude edi inde nde tawata moƴƴa donc haray nelaɗo noon sallallahu no maaki wondema haray ko ɓuri moƴƴude e inde ɗen ko inde innande abdou kari joma ingo abdoullahi ma abdoul aziz ma abdoul hamid sugo ɗum piiji ma ɗum on tigi inne mouhammad ma ahmad ma mahmoud sugo ɗum piiji haray ko ɗen inde ɗon ɓuri moƴƴude non jarama kono landal dimmal ngal naam landal dimmal ngal misal naam haray ko hara o ƴettu lekki fi wata o heɓu wo noon joni haray mana on haray ɗuma on ari lewru ɓuri lewru tawa haray mo wonde ƴiƴam fiilordu ndullegoye mana on joni o juulali noon e nder ɗum ɗon fof joni ko honno gerdata kono o ittoyi noon joni ɓay o andi ɗum ɗon moƴƴanamo o itti joni kono lewru ndun ko waɗi ɗon ɗum ɗon lewru ndu fof mana mo wonde ƴiƴam ɓay noon hara mo wonde ƴiƴam o wawali juulude naam ari kono lewru ɓe
mi faami lewru be mo wowno yiwugol ga naam wala aray ko ɗon o dowa calculde lewru ndo ka wiyata ɗon calcula balɗe jelu o wowno yiwugol so tawi ɗum ɗon yoni ha joni no are no continue o wona tigi tigi ha o tima balɗe 10 ɗum feccere lewru noon si feƴƴi ɗon hannde kadi ɗe balɗe ɗa hay si tawi no arde si tawi ari tun hannde kadi ko yo salligo juula waɗi noon haray ɗum ɗon ko ñaw woni arde wona ko wowi kon lewru kon donc haray minimum on ko balɗe 15 haray hannde kadi feƴƴi ɗon haray ko ñaw woni arde haray ko ma o juula tawi noon o juulano haray ɗum ɗon ko yo yoɓitu waktuji ɗin joni haray tawi ko yo kontu ber balɗe ɗe wowi fiinade ɗen o konta ɗen ɗon o itta haray luttuɗe ɗen o yoɓita ɓay koko feƴƴi joni naam ɗen ɗon balɗe haray ko yoɓe yoɓituɗe naam awa okay jarama mi faami jarama boy on jarama yalla yoɓon ko wonɗon wadde ko yo Allah yoɓu on o ɓeydilan o ɓeydi yimɓe boy bayanaji ɗin Allah yoɓu hen fof amin ya rabbi assalamu aleykum wa rahmatullah aleykum assalam wa rahmatullah assalamu aleykum sabe wa aleykum assalam wa rahmatullah ɗon e jam alhamdulillah bisimillah min ni ko finnandal mon ko si ko mako ɗon ɗaka kon nane sonnaɓe islam on nani koye sonnaɓe wonu ka suudu joni noon wono mennen kamen ɗo andi hay si tawi na fi ɗum rewɓe yaltataga joni noon a wone ka suudu gibi bimbi ha kiikiiɗe modi ma hewta kadi hara on yewtata on fijata on jallata yaha ka juulirde arta jogi to téléphone ma ɗum ɗo jokka goɗɗum ko hara hay an yewtuɗamo o setata attention ko a yewtere maɗen joni maymi ɗo sikki haray ko an on ɗon tu wawata yewtude haalaji gonɗon ka ko piiji gon ton haray ko ange modi ma tu wawata yewtugol hewta noon sayiji goo ka tawata hewti walagol waɗo fiya haaju modi ma noon yana on tigi noon e fi affaire mbanɗe haray noon an a weltaki joni noon haray ɗum sala andugol noon ɗum ɗon ñawore ɗum ɗon si on tigi noon sa weltaki noon ɗum ɗon haray koya wone mum ka kono ɗum ɗon wonede par ce que haray ñallal ngal fof an yiɗa jooɗi ka suudu on tigi arti hande kadi tawi tefata ƴewata machallah naam haray tigiri on ɗum ɗon no yiidini e yewtere timmude ko waɗi noon haray ɗum ɗon na ko haani noon few haray si sonnajo on woni ka suudu no habbima haray ɗum ɗon hino jeeya e haqqeji wondigal ɗin hakkunde gorko on e sonnajo on donc haray no duwa famondirede yewte ande tigiri on ɗon ko fiima jooɗani ɗon sa ari ɗa haani mo hiwragol ɗa haani mo yewtugol welɗi ɗa duwamo noddude ka téléphone ɗa duwamo neldude ɗin noon fof haray gorko no duwa wadde ko noon kadi on tigi arata tun kadi ka danki e waalo inema faala mbaldi hara fijaka ko ma on tigi fijida e ɓeygu mum ko waɗi noon haray ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e di argol tun wa don tori yana e hoore gertogal sugo ɗum piiji donc haray no ɗum ɗon no niidinni e yewtere timmude tawata ko haqqeji wonɗi hakkunde gorko on e debbo on ko waɗi noon ɗin ɗon piiji no bonnude dewle ɓuy wona telen toon tun hay telen kamen ga kadi kono haray jama on no wakkili kalamo koɓɓe no wakkili no yewtude tigiri on debbo on si tawi ko an o wonani ɗon an kadi ɗa duwa anndude ko an o wonani ɗon ɗa duwa ƴettude ñalande nde fowtiɗa nde ma balɗe ɗiɗi nde fowtiɗa yaltiɗa e ɓeygure ma nden naɓaɓe ka restaurant ñaamon naɓon ɓe movie si tawi no woodi dagiɗi ndaaron ɗon haani jinndude ɗon waawi yaltidude par ce que alaa mo yaltida o alaa mo yaltida si wonaa noon ɗiɗo donc are ɗon haani weltondirande fiyo dewgal mum ngal wonu e ko Allah subahanahu wa taala ñalaa ɗon no yiɗiri noon donc haray ɗen anndi ko maafiji ndaaru wona toon ko ma yewtere moƴƴere
wona hakkunde ɓeygureji ɗin so tawi koye marsu na ɗum haray wawata duumora non tum donc haray ɗen hatojine yewtere timmude haray kala mo koɗo men buy no woodi woɓe waɗande en ɗin yewtereji inchallah haray ɓay harayna dernier fois ni no gasa ñande goo so mi aratoyi min waɗana en sugu ɗin yewtereji ɗon inchallah haɗa ko tippude ka bindi hadisaji nelaɗo sallallah sallama no Allah subahana wa taala yamiri noon ko waɗi noon dewgal ngal no duwa welde ɓe innayi en ka ɗengal men ɓe inna dewgal wela kono ala ko ɓuri dewgal welde kono noon ko si tawi ɓe welnani hoore maɓɓe tawi noon ɓe jokki ko dewgal ngal wela kon ɓe inni welata a naati ka suuduma gorko a tawi ɓeygure ma nden no habbima aray ko toon ɓurɗa seytinde ama anda an ko on to jaloyta si tawi a jalanta rewɓe ɓen ka yaasi donc aray no hulɓe ni ɓen dowa darde ɗum ɗon inchallah ɗum ɗon noon ko koteji ɗin ɗiɗi noon worɓe ɓen wo rewɓe ɓen wo donc haray debbo on ko moodi mum hani paranade kañum o hani wattanagol gorko on kadi ko même chose ko debbo ɓeygu makko o hani wattanagol ko kanko o hani paranagol wona tuma ɓe watti laaɓuɗi o aray ɓe fokkiti haaju na sugu noon ma ɗum hara gorko on ko kufunum gootum ma ko dolokum gootum ko ɗum tun o anndira ma ko jaketiru wotur ñande inna o ko ɗon anndi ɓeya ɓe ngiya doloki ɓe kuma dolokum mboɗe hum ma ɓe dolokum zone hum ko noon tun ɓe annditirte aray ɗum moƴƴalta donc aray ɗen hani wadde yewtere timmude fi ɗum ɗo aray hada wallahu taala alam ɗum yafoto assalamu aleykum aleykum salam min landal an ɗimmal ko wono mono hoori suuma e ni ma harɗa yoɓutude jooni noon ɗa gosaade on tigi no gosaade ƴiiƴan yaltani ka hunnduko est ce que ɗum noon no bonna suuma e ma ɗum hara a barniki ficanɗa e jar fica ɓarɗa on ko no bonna suuma e a bonnata gosagol bonnata suuma e ko yalti on tigi bonnatamo suuma e koko naatata kon bonnata suuma e ani ko naatugol o exemple ko feƴƴata kon ka hunnduko naata feƴƴalo ko ƴeranden ko ɗum ɗo woni ko bonnata suuma e amma kon ti gosoto ƴiiƴan yalta ma tuuta yalta ɗum to bonnata suuma e tuuta kadi bonnata suuma e kon ti ɓenitata tuuta hoy aray bonnata suuma e maɗa nganndi aɗa yette baaɓe goo kadi arano on ti hunnduko kon tun coongi ara ɗon naata ka hunnduko si ɓe moɗingi ɗon ɗum ɗon kadi bonnataɓe suuma e o ala e ɗum ɗon kono haray ko on tigi waɗani hoore mum o tewi wono ɓennitugol sugu ngin coongi ɗon exemple no anndirɗen noon ɓennirɗen noon fi yette baaɓe ɓen ɓe waawi ɓennitugol ara ɓe tewi donc ɗum ɗon no bonna kono haray ko yalti e on tigi ɗum ɗon bonnata suuma e wono ƴiiƴan ma ɗum tuuta ma ko nannditata e mum ɗum ɗon bonnaali on tigi suuma e on hada wallahu taala alam assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah usade no jentiɗo awa min kay lammari ɗo ɗo lande ɗiɗi tawi on yonanila awa bisimilla aranal ngal mi falano landade si tawi hawri julɗo no wawi wattugol ñiiƴe naam ɗimmal ngal noon ko ari ko fi du'a o mo wino on nanen ɗo ko on tigi waɗata ko on ɗon mi falno yo yilditano o tigi kadi tawi mi wawa andutude ɗo mi ɗaɓɓita naam du'a on ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin gati joomi darna on ɗo joni ko aya hombo honto aya woni e nder ka Qur'an inchallah ɗo en waynodiri mi yetton so Allah jaɓi awa jarama tawi amma si gorko nani neɗɗo no watta ƴiiƴan nani ñiiƴe ino ɗum ñiiƴe tawi si tawi ñiiƴe ɗen ko boni aɗa no wawi wattude tawi ko ñiiƴe aɗa na ñiiƴe kanŋe kono ara ko ñiiƴe régla ñiiƴe aɗa na ñiiƴe bare kadi si watta ñiiƴe moƴƴinteɗe ɗen ɗum ɗon e law ala kono si tawi ñiiƴe ɗen bona o faala tun sansugol ɗe haray ɗum ɗon moƴƴa waɗi noon ko Allah subahana wa taala ɓuri anndude ko ɗum jonnanimo ɗen ñiiƴe makko ɗon ko ɗen ɗon o haani weltorde so noon so acci haa ɗe korni ɗe waɗa ñiiƴe yettuɗa ɗen haɗa ɗe sansugol ɗe ella o ala ko manti no waawi sansugol waɗa ñiiƴe dagiiɗe ɗen
jarama noon kadi la yoɓon ko ɓuuri moƴƴude amin ya rabbi acci hakke ko oustas e maki ɗon joni comme faala landitade ko ñiiƴe honnuɓe maki ñiiƴe kanŋe wona rewɓe no wawi waɗugol ella o ala kono worgo ɓe ngana waɗugol na waɗugol namman ɗon kadi landal gotal wona oɗa landode nane noon ara on tigi ɗo yoɓi suuma e naam joni noon on tigi no mari appointment ka dentiste mi yeehi noon ara ɓe duwa lootude ñiiƴe ɗen toon e nder ɗum ndiyam feƴƴori on tigi ara e ɗumanni haray sido wawi kontinde ñallal ngal ka haray ɓay haray ɗon on tigi tewaki ka haray suuma e on tigi on boni tawi ɓe ani on tigi yaw lootugol ɗum o lootugol hunduko e nder suuma e o contrôle gol ça fait mi yoɓite no woni joni noon miɗo marno appointment e nder mu ñallal ngal ko contrôle e nder noon ko ɓe watta contrôle gol kon haray ɓe jogii goɗɗum ara ndiyan no toon ko ɓe ɗumannorto ya lootirta nder toon ay ɗum noon tigi de haray ko ɓuri moƴƴude ko ɗon tigi accu aɗa ñande hoora ɗum noon toon tigi anndi no hoori o yahi toon feƴƴoroyi haray suuma e makko o boni passe mo annduno ɗon haray ko ma o yoɓita ngal ñallal ɗum nawan jarama jarama inni ko duwa mo walɗon on joni fi muɗum subhanaka inni kuntu minal zalimin hara o tigi no wawi modde ko sujudu makko ka hara ɓay ko aya qur'ana o tigi waɗatama ko sujudu muɗum ko naafila ma hara ko julde naafila juulugol jamma ma garɗe sappo e ɗiɗi ñalowmaje ɗe ngellal ngal ka ɓay baray ko no makirɗon noon ko aya qur'an haray aya qur'an on duwa ka janggede ka sujudu kono haray no woodi yani duwa uji tawata hiɗi nandita e qur'ana o masalan wano on duwaw ɗon so on duwaw ɗon ko qur'an kono exemple si tawi ɗon du'ade aranaka sujudu so wawi mo wadde ɗon a duwoto ɗon noon son salmini ma ɗum ɗo on salminde so wawi mo du'orde kadi kono haranaka sujudu naka sujjuɗon ɗon ɓayra ko aya qur'an wonno qur'an on janggatake ka sujjude kadi mi nane woɓɓe no inna ko wono ɓayra ene wono fulɓe ɓen ni ma luttuɗi ɗi ni ɓenne ko sujudu maɗa ko naya toro Allah e haala ma kan joni noon tawata joni o tigi wawata duwaji e arabu tawata ɗon joni o falatoragol yo ɓe inne seeɗa falatoragol koya safi koya anne tun ko nder wonki ko nder ɓernde maɗa mi hara haalaɗe joni noon ɗum ɗon haray no sellira noon ka haray ɓay Allah komo nanno haalaji ɗin fof o tigi no wayre waɗugol duwa mo ko faala ko ñi haala mum kam ka nder julde ko nder julde ko nder sujudu mum ɓay ɓenne ko ɗon haray o tigi jaaɗo ɓuri ɓattade jooma muɗum naam aray ɗon telema ɗon karmakoɓe no mari lurral e telema ɗon kono haray ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko ɓe inni wondema haray wowlugol haala janana tawata ka sujudu on tigi woni tentini hara ko farillaje ɗen haray ɗum ɗon moƴ haray ko hani konko ma on tigi waɗa e arabe on e duwa uji e suɓaɗi duwaɗi waɗede ɗon ɗin tawi noon ka naafilo on tigi woni noon ko on tigi no wawi toragol e ɗengal mum ngal joni noon ɓay fof mum farilla on o sunna on ko Allah on ɗa juulande tawawi wadde kaɓe inni ɗon ka yananta arabe on ara waɗal ka farilla waɗa ka sunna ɓay on tigi juulay sunna on inchallah haray no hasi ka Allah subahana taala jaabinanam amma ɗa ko ɓe innanta haray waɗatake par ce que haray wowlugon naati e mum andi sa wowli tulle haray julde ma nden boni assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah assalamu aleykum ustad aleykum assalam wa rahmatullah ɗon e jam alhamdulillah ko landal mi mari ɗo de ka ko ɓenni ɗon de janngugol wano tawi ka tayyagol wattugol ɗon o duwa masir dajjal toujours mi yejjite ko tuma mi gayni mi salmini wo mi anndita
ɗo mi anda sewni haray ko matum ka teyyagol on tigi watta tawi sewn tigi si gayni kadi waɗi haray na ella duworgol mongol bona harana ɗon kono haray noon kaw waɗete ɗon si du'agol tele makka julde haray ko ɗon woni place makko on kono noon mo du'ore e nokkeeli ɗin fof ella o ala haray kono noon haray ka nder julde haray ko ɗon o du'a waɗede ɗo woni place makko on way toujours on tigi yejjite ko ɗo ɓuri ko sumam salmini wo mi andita fi mum ara mo mi salmini kono sim salmini ɗon kam sumam salmini o ɗum ɗon mi watta e ɗum ɗon ko woni e nder mum on ɗum ɗon mi ronko ɗaɓintinde naam son salmini on waɗi ko hana waɗede kon hannde kadi on duworto ɗum duworgol mo ella o ala e mum on tino wawi duworgol mo sayi mo faala o nokku ka faala o ko woni tun haray place makko on ka nder julde ko ɗon ok on jarama albarka on jarama assalamu aleykum sayna wuɗitande kiɓɓen ɗon assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah assalamu aleykum ustad waaleykum assalam wa rahmatullah nam ko fi o duwa mo wolɗon ɗo mi fa landude ko fi hon ɗum woni duwa o on to duwa waɗede kadi ɓay on du'a ɗon ko du'a u tawata ko du'a u jeyaɗo e du'a uji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala jaabinanta jeyaɗo mum ko ɓuri e yawde yani himo waɗe emo du'e e nokkeli ɗin fof inchallah no innirɗen noon ɓayra ko aya Qur'an haray si wona ka sujudere si on tigi noon no wawi mo sanzirde harana no ardi noon ka aya Qur'an o du'o haray ka sujudu haray no wawi wonde kono haray ɓayra ko aya Qur'an wona ka sujudu o waɗete kono haray mo du'ore sa'i mo on tigi faala o hakaza nam awa tawi on tigi gaynini julde no tayyade waɗi tayyaji ɗin fof masir dajjal e duwaji hikkitiɗ ɗin ɗon no wawi mo wadde ɗum ɗo yo salminde awa nam awa ara andintinan men kadi koye surato longo o woni awa inchallah ma kam muslim so tawimo toon na ma ka husnel muslim so tawimo toon ma kana men awa inchallah assalamu aleykum jara waaleykum assalam wa rahmatullah jarama noon kadi ko o duwa mo minani ɓe yewta ɗo fi muɗum hari bayanon faydaran ni kadi simi naati faalande ko honto duwete en ɓe makono kadi ɓeɓɓitude kadi aya on ka suratu Yusuf ko honto aya o woni e ko fiyon ɗum duwa on waɗante assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yani no mi inniri noon ko duwa on ko duwa o waɗɗo important tentini si on tigi no maapi ino huli kala yani kala alhaali mon tigi fewndori ino ɓitti ino ñawli ala ko yoɓira ɗum ɗo fof yon tigi du'or yo du'or mo Allah subhanahu wa ta'ala no hasika o jaabinana mo ko waɗi noon hino jeya e du'a uji ɗi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wondiri ɓe maaki wondema ɓe wondiri on mo wonki maɓɓe woni e jungo mum ɗum ko Allah o du'a uɗo julɗo du'orali mo si wona Allah subhanahu wa ta'ala jaabinanaymo du'a makko on ɗum ko du'a hombo ko Yunus bun Matta Yunus woni annabi Yunus o mo lingingin moɗuno ka nder baharu o du'ori o du'a uɗo lingingin waɗali mo hay hunde o woni ka lingi ton balɗe on tuma lingingin Allah yamiringi yongi naɓumo ka sera ndiyangi tuttoyamo o du'a uɗo wonno ko o yewti ko du'a uɗo wonno ko torori Allah subhanahu wa ta'ala Allah jaabinanimo donc ara nelaɗo on noon wondiri ɓe yamiri kadi mofte maɓɓe ɗen yoɓe du'or o du'a uɗo inchallah hay si tawi ɗa jooɗi ɗa suni maɗa ani sa jangimo tun ay tigi tan en hoorema a wonay feel better d'accord no wolital noon ka pour yani a wonay en forme kadi tigiri
Okay. Donc ay so goɗɗo no faala janngude Qur'ana janngo sikka hunjoyki tawa yeggitoyi ɗum ɗo fof no waawi wallitorde fii mum e du'a goo fii faye mum no feewira ɗum ɗon fof ɗa waawi wallitorde du'a o ɗum noon fof ɗa waawi du'agol inchallah ɗa waawi wattorgol on du'a o ɗon du'oɗaa noon kadi ko faalaɗaa du'aare kon. Ok, mi jarama. Jooni naɓɓitana min ko aya woni noon on tigi ɗumanno ɗaɓɓitee inchallah mi ɗaɓɓitay jooni talla je tan ka hoore laawol kono mi hewtay jooni kam mi ari ɗon inchallah. Mi jarama yo Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude. Assalamu aleykum. Amin ya rab. Awa Oustaz en assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Min jenti on ɗon jam. Alhamdulillah yara ko adi kon taw minen weltano minen jarna on minen wiya yo Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude e joddi. Amin ya rab. Haray min landalal ngal ko fawiti ko fika julde juma wano mi nanay woɓɓe no innani si tawi wagu toon heewini wano ka juma fana on haray si tawi on tigi mara ganto wano yaltugol menen sonna ɓe ngara menen ka cuuɗi ni haray koye men habbo ha juma on nde juulaka juulide o si men juula joni noon haray fana on heewino ha feƴƴi par exemple minen ngal si tawi fana ko wano 14 heures juulete kono ka juulirde ɓe juula e juma on julde jamma on e 14h30 woɓɓe noon wi haray ko mami abbo ha wona 14h30 simi wawa julde joni noon haray mi faala yo ɓeyditan men ɗon seeɗa on tigi ɓurta famtade inchallahu. a wawi ittude micro ma o wonɗo nandade on tawi ara ɗuma speaker ma o micro on mbayno sonkude seeɗa namu sar machallah aray julde nden tigiri on no jeeya e chartiji julde wonete kon churutu salat chartiji julde ɗin jeenayi aray no jeeya e majji ka ɓe maaki ɗon ko duhulul waqti ko naatugol waqtu on ko ma on tigi acca ha waqtu on yona si o juula waqtu on joni noon si tawi no ɓe maakiri noon si woni 14 heures tun aray waqtu on naati kono ɓe ka juulide to ɓe juuli wo 14h30 aray si ɓe habbike haa ɓe juuli no moƴƴi si ɓe habbaaki haa ɓe juuli kamɓe on ɓayra tun waqtu on yoni ɓe juuli aray hino moƴƴi ɗin noon ɗiɗi noon hiɓe mari right ɓe mari waawi juulugol ɓe waawi habbagol haa ɓe juula ma ɗum ɓayra waqtu on yoni kamɓe ɓe waawi juulugol ka suudu aray lan ni ko waɗi noon e sartiji julde ɗin ko inna toon ko duhulul waqtu ko naatugol waqtu on inna wona wondema haray ko tuma juuloɓen ka juulirde juuli si waqtu on tigi on yona waqtu on naati wo haray ɗon ko ɗum woni haray o heewi so ndaari wano menen kame woni ga woɓɓe juulay exemple fana on e 1 heure woɓɓe juula 1h15 woɓɓe juula 1h30 donc haray ɗum ɗon fof ko par ce que waqtu on yoni naati e 1 heure ha gasi ha 1h30 ha 1h45 haray woɓɓe no juulude fana on donc haray ɗon on si waqtu on yoni tun on tigi no waawi juulugol ɗon tigi kadi ko ɓurani ɗum ɓernde mum waalade ko tuma ɓe juuli so juula haray kadi ella o ala e mum kono haray ɓay waqtu on yoni o waawi juulugol woɓɓe texi ɗo wo ɗuma duwa on ko wo sinaɓe faayo haray koye suratu ambiya e woni aya 77 inchallah ɓe jarama bodi Allah yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude tawi hara wonɓe jentade ɓen toon koye suratu ambiya ɓe inni sinaɓe faayu hara ko aya 87 87 aya 87 e suratu ambiya jomi en udditande ikkiɓɓen ɗon sasa yo min lanndal on wona ko yowiti e bayana hannden ko so ndo mi falta lanndade ngal lanndal si juulugol en rewɓe ɓen hara si tawi debbo gooto no waawi wonde imamu hakkunde rewɓe ɓen on accay noon hakke par ce que wona ko yowiti e bayana hannde on ko ɗum ɗo woni lanndal an kono par ce que wonde go so min juulude nokku goo goɗɗo goo inna mi alaa juulude e debbo waawata wonde min imam hannde mi yaala mi juulata
on tigi ɓe jaɓata ko ɓuri kon. Aray tawi ko rewɓe tun ɓe juulude aray ko noon ɓe haani wadde imam ɓe haani wadde julnoowo on tigi ko ma julna ɓe par ce que aray ko imamujo maɓɓe on non ko woni tun haray o wonata yeeso maɓɓe aray ni wonay fulma gooto layn gooto hakkunde maɓɓe wona saffu ara noon ɗon wona yeeso ɗon yaani o wona ka saffuwol gooton ngol ka won ɗon o wona hakkunde o julna on si tawi ko julɗe feññintende o feññina par ce que aray ko onon tu woni ɗon si tawi ka suuɗete o suuɗa donc aray no dagi ko noon duwa juulirede ko woni tun o wonata yeeso moon suguno worɓe ɓe wonita yeeso imamu gorko a faami mi faami par ce que ɓurɓe ɓe jaɓata ɓe na hannde ɓe yaali kamɓe hannde ɓe yaali ɓurɓe ɓe jaɓata nange on diskutugol ɗon so on sumati min ko ɓuri ko min min yide na koyda ko ɗum woni landalangol so tawi on noon on tigi juula ɓeya on tigi ɓeya kadi juula kadi feere si joni ɗon on faami mi faami on jarama boy Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴen assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh min udditani kadi natirɓe merɗo Fatmata Diallo assalamu aleykum waaleykum salam on jarama hajjani na laa toon jam toon yettude Allah ɓe ngurende mbe jam hiɓe jam minen kadi meɗen mari question fi oustaz en assalamu aleykum oustaz en waaleykum assalam wa rahmatullah ɗon e jam yettude Allah question la mari ɗo question woyi buyi kono question an ara noon ko wano par exemple juulugol ngol jemma si tawi hara on tigi hunjaki genre waɓutuji nani on tigi hunjaki cordeji ɗumanni ɗi juutuɗi ɓay foti hara so on tigi juula e jemma hara on tigi koyo daro ɗumanno mi annda si tawi hara sartinoye mum genre on tigi no wawi fontude kamil on janga nde on tigi no juula jemma wano darɗe fi ɗuma hara ɗum ɗon ɓayna farilla ko sunna si tawi hara on tigi no wawi fontude kamil on janga fiyo darde nde julde nden juutu e si tawi on tigi no wawi jangude tout yeru corteji kon tigi wawi kon haysi ko leydi ɗin hara haysi julde nde raɓɓi ɗi donc ɗimum noon kadi mi hari simi juuli miɗo tayyade mi waɗayno du'aji kono ñande mi gentiɗo mawdu woɓɓe ɓenni wondema son tigi gaymi juulude ka tayyagol on tigi waɗay toon tayya on sala ɗuma tayya toon kañum mate salatul fati on tigi salmina donc mi anda si tawi hara on tigi no wawi wattugol ɗon du'aji buyi e si tawi du'agol ngol si tawi koka on tigi sujji ɗon si tawi hara ko si tawi on tigi salmini on tigi du'o noon ɗon nde wotare fi tammum ɗum kadi ko wano par exemple wirdu ko mawɓe men fuuta ɗumannoto ɓay min on tigi taw mawɓe mum no wirdo koko ɓen ta wirdu tijjani mi annda sarti mum on si tawi hara si tawi koko moƴƴi waɗugol si tawi na ko moƴƴi waɗugol par ce que ɓennayi ko jantagol inde Allah bimbi e kikiɗe donc haade ko ñawore mum mi faala andude joni hara assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah ara on woɗɗaki ɓarso mi reconisa noon no mi wawa mi marali lande ɗen tati noon jettira gotal andinti noon min inchallah haray ara noon ɗum no ɗon fi juulugol jemma so tawi on tigi no wawi jutude qur'ana on o jangga ɗon fino dara nden juutira nam haray ino wawi sellude ka on tigi sino juulude o uddita qur'ana o janga par ce que o woni e jangande kon uddita o janga ko par ce que o hunjaaki tawno mo hunji o waɗatano ɗum ɗon kono haray hino dagi ka on tigi uddita qur'ana on janga si tawi kadi on tigi no hunji buyi on tigi ko ɓuri moƴƴude kon on tigi haray ko janngugol ko yer ko hunji kon o juulira ɗum ɗon donc haray fof hino dagi inchallah ella o ala e ɗum ɗon ok awa ɗimmum ɗum haɗi ko fi du'agol ngol kano ka tayya si tawi on tigi no wawi du'agol si tawi on tigi acce ha salmina so on tigi du'o par ce que kadi mi du'oto no buyi mi tayya on hara no juuti simi gayni tayyagol mi du'o ɗon du'aji bus kono woɓɓe kadi mi nanno en na wondema moƴƴa si tawi hara on tigi tayyike on tigi watta e salatul fati on tigi salmina tigi du'o après so on tigi salmini mi anda noon hari honno sartidi monni par ce que mi nanno ɓen no wala mi anda si tawi ɓe faami fimum moƴƴa haɗi ko goreeto aray ko on ɗum miiji ɗon on ɗum woni salatul fatiha
bon na salatul fati ko salatul honno salatul ibrahima yaw ka ko honno mi dogite pardon mi salbi salatul fati ko minana taw be inna salatul fati be na barki salatul fati ko dum piiji fami joni aray duwa gongol ka tayya ella o ala mo okay way duwa gol ka tayya karamo to jaago ta do dalil inna monde ma duwa gol ka tayya moja fi honnu to ndari fannida juulude aray hida wonde Allah subhanahu wa ta'ala ko woni ka burdamo battade e ka battidamo e ka burdamo battade kono haray hida wonde makko jonnon sa salmini aray on ko woni on waynodiri andi no way wata tawi ayahi ka président on hida jooɗodi e makko hida yewtudemo faaleji maɗin a yolanimo ko faalɗa kon fof on tuma on waynodiri a yalti ka kuuru makko on tuma noon daroɗa ɗo ina mi yejjiti ɗum ɗo e ɗum ɗo kadi e ɗum ɗo andi o nantama ɗon hannde kadi par ce que on waynodiri ko noon duwa on kadi waɗi fewndo juulatande ko ɗum han ɗatoragol Allah subhanahu wa ta'ala sa salmini fayɗara on waynodiri taw haray a gayni ara o yehi kadi woɓɓe goo donc aray duwagol ɗon ella o alani awa ka sujjudu noon ka wonti ɗon tigi sujji kadi ɓay ɓennayi sa sujji ko ɗon ɓuɗɗa ɓattade Allah on tigi no wawi duwade ɗon kadi ko woni tun no inniten noon ka nane aray koye ara bon o duwoto ka farillaji woni noon ka sunna ɗon mo wawi wadde haala makko kanko o nanata kon ella o haray ala no karama koɓɓe yewtiri noon ok awa tammon noon haɗa ko fiwirde tijjami on naam mi annda sino dagima si dagaki ɓay yimɓe busi joni innayi wondema ɗum ɓayna e nelaɗo yamiri o waɗe ko mi faama fimo moƴƴa voilà ɗin noon piiji fof ko jeeyaɗi e ko fuɗɗita ani ko fuɗɗita ɗum ko tawata nelaɗo waɗali ɓe yamirali o waɗe sahabaɓe no ɓe didori noon hay goto waɗali yamirali o waɗe yon noon ɓeeɗo si tawi noon ɓeeɗo si ɓe tawi tum ɓe taw noon no woodi toon moƴƴere waɗetende ka diina ko ɓeeɗo attotono en e mum amma c'est ko tijjani e ko nanditata e mum ma gadiriya e ko nanditata e mum a suufiya ɓe fof ko ganin ɗo ari neɓaali ko duuɓi seeɗaji heeɓi ko ɓen ari duuɓi wulure ko fawi feƴƴi giranelaaɗo sallallahu alaihi wasallam feƴƴini donc aray ɗum ko ganin ɗo ari haray innuɓe ɓe moƴƴa ko gonga maɓɓe ɗum naa ko moƴƴi noon ɓe alana ɗum dalil hay batte aray wirdugol ino moƴƴi kono wirdagol kono nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam wirdori noon ko noon haanoɗen wirdorde ɗum woni jantagol inde Allah bimbi e kiikiiɗe no ka qur'ana na on ko noon woniri en jantoto inde Allah subhanahu wa ta'ala andi no woodi konnguɗi e wowleteeɗi tawata ko moƴƴuɗi kono kadi wowletee ɗon hara moƴƴa wono innugol la ilaha illallah ɗum hino moƴƴi ha alaa ko ɓuri ɗum moƴƴude kono sen daraade ɗen juulugol sen darike nde ɗen waɗa takbiratul ihram en darike en oliye ɗen inna allahu akbar en inni ɗon la ilaha illallah en anndi pellet naa ɗum wowletee ɗon ko wowletee ɗon ko allahu akbar ɗon haray en waɗi ka duwa ka waɗeede kono ko wana noon woniri en inataa hay gooto wirdu moƴƴa wirdu on hino moƴƴi ko woni tun ko on tigi wirdo ton nelaaɗo sallallahu sallam wirdori noon eno ɓe yamiriri yo wirdore noon kala ko wonaa ɗum ɗon on haray ko fuɗɗitaa ɗum kala ko fuɗɗitaa ko majjere kala ko majjere men noon ka yiide suti Allah subhanahu wa ta'ala dande amin awa haray on jarama buy Allah hokku mbaraji ɗin assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah on jarama assalamu aleykum ustade waaleykum assalam wa rahmatullah on jarama dey haray min weltanike Allah subhanahu wa ta'ala min weltanike mo noon kay Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude min nani bayana aray miɗo mari ɗon min kay landal fii ka duwaji ɗon ko fii o duwa honno rabbana atina ɓay ɓe inna on ɗon ko duwa raɓɓuɗuɗomo e nellaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari ɓe duwotono on ɗon ko raɓɓuɗuɗo me mo haray mo no natori ɗon fi aduna wal akhira o rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan on ɗon haray si on tigi gayni salatul ibrahima on no wawi wattude on ɗon kadi fanni imam on salminali
on tigi ko heɗitere duuri ɗo hono mo so gayni tun tayya makko o gayni juulugol ene laaɗo salatu ibrahima yano makir ɗon noon on tigi no waawi ɓeydugo kon duwa o faala o ɗo e imam on salmidde on jarama faami kaari ko ɗum ɗon marno aray on jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Salamu aleykum ustaje. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ɗon e jam. Ara min miɗo mari landal ɗon fii ko du'a mo yewtuɗon ɗo joni fiimu. Naam. Ara mi fala tun yon fuɗɗano lan aya goto e fiimu mi anda ko fewndon to par ce que mi nani ɓeyna ɗon ko suratul anbiya ne. Aya 87. Naam. Aray on daaray ka fuɗɗode ko wanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Awa joni aray noon no happa ko fewndo on toon tigi waɗata ɗum ka ko tuma on tigi nde waɗi o. Tuma on tigi waɗi o ko woni tuma on tigi fuɗɗota ko ka aya on fuɗɗi ɗon wanada fi zulumati ɗum ɗon nayi on tigi wolor ɗum ɗon ton. On tigi ko fuɗɗoto ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa ko min adh-dhalimin ko ɗon hatti. Ko ɗon o hatti. On jarama albarka bo. On yi aya on noon joni? No mi yiyalmo mi daaray musi Allah on jaɓi. Inchallah. Assalamu aleykum. Aleykum assalam wa rahmatullah. Ustaze ngari ko ɓeeɗo e townunoɗo juuɗe haray lanni joni haray ko ɓeeɗo nderni inchallah haray joni ɗon wawi waɗande en du'a min accita onon kadi foto ɗon seeɗa sallah jaɓe. Non no maki ɗon no 87 so ɓe ndaaro wa zannuni onon aya on fuɗɗori wa zannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ala aya on ko fuɗɗori ko wa zannuni jon noon ɓe yaha ɓe inna wa zannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an jon noon ko ɓe fuɗɗoto kamɓe ko la ilaha ɓe nota an on few ko ɓe fuɗɗoto ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Koɗon ɓe fuɗɗoto haka min adh-dhalimin. Naam Ustaz. Gasi joni aray ɗo jarama mi weltanike on buy weltanike kadi heeɗi ɓen e landi ɓen fof min tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah hawrindin en e sawaba o nafira en yewtere nden e jaabaji ɗin e lande ɗen fof aray kala anduɓe ɓen ko kamɓe landi haray ko ɓe landi kon nafay yimɓe buy donc haray ɓe weltanama moƴƴa noon onon jooɗiɓe ka machine ji ɓen kadi ka yeeso ordinateur ji no yuɓɓindirde machine ji ɗin fof ɗen tori Allah subahana taala e Allah waɗan on ɗum ɗo ka mandakkeji mum moƴƴi ñande on wawana hoore mum haray ɗen tori Allah subahana taala e yoɓo on fof ko ɓuuri e moƴƴude hollindira en ka aljannaji makko haray inchallah ko Allah subhanahu wa ta'ala woni yoɓowo en torimo yo yoɓu en fof ha o yoɓa en aljanna. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين
اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Modou Sadio jarama albarka boy mi weltike fotano ara yo Allah lando yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi ara men salmini ɓe ngure nden fof toon on jarama minen ka min salmini ɓe ngure nden fof min salmini musidɓe men contact ɓeram ɓen wonɓe ɓen Belgique fof ɓe jarama yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude to yoɓe konti golle maɓɓe ɗen haray ko wakkilare yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude yoɓa on fof ko ɓuuri moƴƴude. amina yo Allah yoɓɓe en fof meɗen inchallah on jarama albarka boy. Barka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hara jama julɓe assalamu alaikum wa rahmatullah. Hara en hatti ɗo hande inchallah hara men toujours ɗo men andintina kadi jama on hara yontere hande ko usase kaalo wonɓe Guinée woni ko kamɓe natino nane andintingol fewndo usase en wonno wadde yewtere nde haray ko kamɓe woni natude e jumara o tawi jon juma on jaɓo inchallah haray ko temuron ko fi mayde si Allah lanɗo on jaɓi joni haray toujours kadi haray bayana fi wote feƴƴunoɗo yontere hande haray à partir de janggo e 18h haray himo ka YouTube lawol kisal haray o bayana ɗo kadi à partir de faɗɗi janggo e midi haray himo ka YouTube lawol kisal inchallah haray kadi min andintina kadi ɗo haray tenen jeɗen kadi e 19h30 l'heure Belgique on pari toon haray ɓe waɗa kadi bayanaji ka lawol kisal ɗon hara na direct ko redivision haray ko bayana goo hara mo jentaka wattante toon yimɓe ɓen ɓe naata haray kala no wawi natoyde ɗum ɗon haray ko 18h30 enen Angleterre ga hara 19h30 l'heure pari on inchallah haray jama on torama yahugol ka YouTube visita haray bayanaji ɓuuri temeɗɗe no nder toon haray kadi qur'ana no fira toon matinu dini on haray defte buy no fira toon inchallah haray woti ko nafore tun woni ko heɓoyta nder toon haray on torama yahugol visita lawol kisal inchallah haray min weltani ke on en torki Allah yo Allah weltano en fof meɗen haray en hatti ɗo hande assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. lawol kisal ko lawol peewal